suku yabe na agenda ntibagwetera umuhanda go musharaba akarabo mbicuka bitari bimwe na bimwe ebyabinderra achayi ekihango munongo mutawuni itu yambarra echaboma abantu bona baryaha kandi ntwenda ngo tuvugane n'abagenzi bito mu kwikiriza abakristayo nabo bino muhanda gwa abantu imo bakutureba no kugira ngo ekikristo yaresirwo mu nsomo cyaretire nahereza y'amagarage nashishishagama natfera musharaba reka takakitera hansi rukunde ejo tujorekane n'abagenzi bitu tugire ntwaza nungi obwisubiro bwisebirebi turwanise bikorwa nkebyo obushomankuzi nebindi bwangani nibwe turaretere amakura ga Kristo kwijo mu nsomo no kutufera gakashirira omurito bwirobu nangwa no bwiro burija na nevire byahwireho abantu abatwebembire namukuba kuratire Kristo nitwe tugendera mu kirari cyabo azo mwakogu turigo mu mwaka go cyesimo papa ishito rukwera natuhereza engenderwaho mutubabara amaji abina masiko turiyo tutambura nturamaga ekitwise ngo no mu nsomo turumuka baramaji konko mukoramaga kwitoko tugira masiko ngo itkuza ntuhamanya tand hona ntuza kwegaranjura umbukama bwa ruhanga. Reverend Father Severino Ndugwa, Vicar General Archdiocese Yambara. Thank you so much kandi twasime imbabaza wo kwikiriza tukagamba niwe omere bito mirungi waromba ku ground yanje abantu bona bariyo betewe kanisa okuza omurugendo rwo kutambuza omusharaba kandi we are really so happy ahabo kuba mu dine y'Enkaturika ekinekiro kikuru cy'amano mu magara gitu nkiza tugambe ho ndamushomesa Emmanuel na watu gambireho bice ahizoba eri turi kumanya nko rwakatano rukwera nakushemerwa mushomesa nanye na nakira yebare kwija niwe yebare kwijira ntwenda kumanya izobero mushomesa nka Emmanuel iwe no ricengo to magaraga wonko mu Kristo yebare muno no rugendo orunakwe to rugendo rw'ebyo mutima urugendo rwo kushaba tururugendo rwo kwesimirana tururugendo rwo kutomerana konka no rugendo abo kuba rwo turukwijuka mu kama witu Yesu Kristo naruga wa Pilato yahiza kucwerwa rubanja nayo korro musharaba gwe nagutwara ku Kalvariyo ayibara kumubambera mbwenda niyitwe no turinkaba no twayetar mwanya ogo konka twito mucisheni it's a commemoration twito mucisheni cyo kumanya ngurira niyitwe ntwatanisana mu kama witu Yesu Kristo mu rugendo rwa Kalvariyo rwo kugenda mpaka ahituhika abusinguzi nkoko Yesu yasingurira musharaba na nito rugendo rwitu rwo tworekeriye rwo kuzo mu iguru ornawe kweta the spiritual journey the prayerful journey nutwara kutusia abusinguzi obuturi bagana akitino cya mukama witogwe Yesu Kristo mu iguru nicyo turi kushabira buryomwe ngo obwiro butuyisiye ngo bonde bituye turumu abo kwa Yesu nafere bibyito ebituye turumu ebinyama tubiyehemu tugarukana na mukama tutunga amasakaramentu tushembere tugarukana n'abagenzi bitu turwanira ubusinge mu makagitu turwanira ubuteka reko musija bo mushija reko mukaza bo mukazi reka abana baba reka abazire baba bana turi kumanyisa ngo iki Yesu yaferire kibone kugira amakuru okucungura kwitu na nitwe tucungurwe tubone kugira amagara yabane mnonga habwa message ejo kandi ni nyenda ngo yendeze abantu bawo istanonji bari munonga mutewe kanisa no kwekeza nikunda kwendeza burubamwe ziyonka turi muri mbaraki dayisi yonka konko munsi yona buri muntu kugira usinge abo kwa Yesu nagamba ngo akija ngo abantu bagira kandi bagire mingi abantu abino businge n'abantu abakuba kugira amagara mbwenu tubatengera kugira amagara tubatengera kugira ubusinge kandi amuhirwa byona ebirebi bukuru bibere birungi amuhirwa byona tubase kurugamo na no gumuzamo niyito kitinisa tutunka turukwe yebare mnonga iwornitwe kandi shware wano ro mu background ninjira no tureba turiyo ntuzakuza umugendo rwo gutandika umuhanda go musharaba kandi nakweshengereza iwornitwe turubinji mnonga kandi of course turutwenka twinena nabikiriza abandi nambwe ni warabe no tureba ntuzakutambara hatugende ntwemerera some sessions then nabwanyuma twena tuzakubuganira ahari boma grounds twina abakristayo twina abarganya mtanga ito turiyaho muri nyamtiyobora niho twatandikira urugendo rwetu nyikiriza tuzeho kacyo mukahumuro kandi turugarukana n'urugendo rwo kutambara ukaza zero tacharite walk nehinda
Oyu no mukuru nk'embaga AGM za Sako, graduations, emipira n'enkunga n'izindi. Noyenda ngu abantu bazilebe live ninga shibutunu aha TV West utaferwa mu gishogu obwa hati TV West nebasa kwereka omukoro gwawe aha kabeyi akacendezibweho live ninga shibutunu tukirire aha office zitu omuri Boma Mbarara ninga oteresi meji eya notina ikominina ashatu nishatu nshanju not TV West nehinda okugira amagara marungi nicyo cyo bugiga icyo buri muntu arikwetenga nitubane tukoretera abahangu omu by'amagara barukwegesa uko wakubasa kurindaje amagara gawe porogaramu eji neyigesa nk'omuntu ashemerere kukora kuyakuba yakwasirwa oburwire ubu turi kuba nituganiraho n'abahangu TV West na Fresco Supermarket twakuretera bihembo omukazano ka kwata majja aho abanyamugisha babiri barukwiza kusingura obukonje okugura ebintu biri kwingana emitwera 25 buri omwe burwa kashatu program omuneneserezo shopping vouchers z'emitwera 25 buri omwe haza batyo bashume n'ekikapu omu Fresco Supermarket bakore shopping ya Pasca okweta mukazanaka tera star 238 star 10 rero rindo rwa kashatu shayi 12 omutebekansa program omuneneserezo ashoma abasinguzi reka paskeji ebeyo mutano obo rukuhangura na kwata majja binchi nibambuza ebibuzo okushaba no kuhimbisa nicyo twebembeza burikire ubwo turi kusima ruhanga ahawe icyonco cy'amagara agatuhire buri Sunday shayishatu z'akasheshe aha porogaramu yandi ya Musimanta nituba twinira abahereza ba Mukama abari kwiza umwoyo wawe n'ikigambo cya Mukama hamwe nabo abari kuba batuhereza ubujuruzi aha byababireho no kubabirabiremo oyi n'icyo urikwenda kumanya aha bikwatirine n'obuhingi n'oburisa abarebi ba TV West koro ryo munyeto nokitandika notunga akasente kawe kake reka tukakoremu ekyamagezi buri wa kabiri shayishatu n'ekiweka z'ekiro nituba tukwinire porogaramu eji eri kwegesaho uko wakubasa kwejumbira mu by'obuhingi n'oburisa kandi ukabasa kwetungura okurabira omwogo ogu hakwarwa urutoke wahinga urutoke
oguna mubiri gwanje oguraheweyo ahabwanyu nitukuramya Yesu kandi tukusimba winotufera musharaba aha kiro ekyayebembire okubonabona kwe Yesu akenda kwishikiriza omugenzo gw'abayudaaya ogwo kurya akatama ka Pasika obwo nubwo yashikirize ekiyabiraraganisa abatendekwa be kubaha omubiri gwe n'eshagama ye bikaba ebyokurya n'ebyokunywa buzima obu yabagizira ati orikurya omubiri gwanje akanywa n'eshagama yanje ayina amagara gatahwaho omukwishikiriza emigenzo y'obugenyi bwa Pasika Kristo akimuka wewenka yanabisa abatendekwa b'ebigyere kuyahereza ekyo yakwata omugati yasiima yagucwamu yaguha abatendekwa be nagira ati nimutore murye ogu n'omubiri gwanje bwanyuma yakwata ekikopo kuyahereze kusiima yakibaha nagira ati mwena mukinyweho ahabwokuba egi n'eshagama yanje ey'endagaano ensya eraseshwe aha bwa bingi ngu basaasirwe ebibi mukama witu owatukunzire na rukundo ya Ruhanga eterengwa akenda kutuura nitwe yaheza kutufeera n'okutuzokera n'okugaruka owishe omu kitiinwa kye ngu abone kugumizamu kutuhangaana naturiisa omu bw'obukristo bwitu natugarurira ebirungi bya Ruhanga ebitunaga tukozire bibi omu kwijuka eki mukama witu yakozire na rukundo eterengwa tumusiime kandi tumuraganise kugumizamu okumukunda tutarikweganda obwo tutebirwe kumutunga kingi abone kutuhamyamu amagara ga rukundo ye katusabe ayi mukama witu watukorire watubeshyira urukundo tahararuka
ubwo twisakara bya Eucharistia dushaba ngo tsasire bishimiro bwite byona bitwakushimireho otongera amani ngo guma dukunda iyi sakramenti amauta ga Yesu ai Maria ogasani o itimae muhereza Innocent warashoma iceka cya kabiri kandi mucunguzi John Bosco akekorera umusharaba muzahura John Patrick ubeneyete benganusa kushoma iceka cya kashatu mushabe Richard urikwekorera umusharaba gishongoro kashigeza
ekiteeka kya kabiri omutima gwanje gwine obusaasi bwingi bw'okunyita nitukuramya yezu nitukusiima yezu omu busaasi bwe obwo ari omu musiri gwa getesimaani akasigara wenka nangwa n'entumwa ze abakundwa petero yakobo na yohana
abo yatarahira nabo mu nda yo ku musiri baketesha ikintu ubwo we ari umushaba ibitekateko bukamara mamandi yamuretera kutachirishe nagira aba tata yona bikubatsira mbweni nyawe chikopo konga chitabanka ye ukundi kwenda kureka kiwe ukuri kwenda ibitekateko ebiziri kumuretera okuganya no kutetema akahika nakututuka eshagamana na ganjingo nebyo bibiti itoba tori inwe kubabe ubuzima akaranzya umisho byone byabire mbija kuba umunsi yareba ke biro hati ruhangishe akamujeze sasi yamohereza marika we kumugumyagunya hanyuma marika amubonekera narwo mu iguru kumugumya tujite nitwe twaretire kuri stoko wabira tine gacokore kuganyatyo abwe bibitu bone cyaro tusaba no kutana no kushisha tumuraganize okuyayo shasha abebi ebitwakozere tubone bwaraho ekitinache n'ekitima cyo mukristo bwitu ekitwashisha bwinde batushabe ayi hangata tipe umwana wawe ukamuhe ushasha ahabitu wabone kwereka ibitu ibyo Siyoni tegashyumu Kalvario ayitiri hamani agokuzamo umuhereza kurushaba amauta ga Yesu ay ya ogasabu Yesu
ekicweka cya kasatu Yezu yahinduka yatera Petero eriso nitukuramya Yezu ntukusima Petero akahigana agera atubona no barakwemukeho niwe tindi kwiza kwemukaho kahingwira akanya kake bemeriraho kahingwira akanya kake abemeriraho nabo bagambira Petero batubuzimazima ori wo mu rubari konka atandika kwecena no kurahira atogo muntu omurugamba niwe tindi kumumanya aho naho rusake subirra Petero nuko kwizuka ekiyezu yamugambira aturusaki kwerabe etakazugire kabiri noba wanyogire kasatu atyo ahimintuka amaziga aramunonga Petero okweyakana Yezu ni kimwe aha byasasize mukama witu konka bambe Petero akizuka rukundo ya Kristu nembabaze yayefuza ekibice amagara gegona akagahayo ahabo kwemera ecyo kibi kandi hona na Yezu akiri nabo muno omukubonabonesibwa kwe akaguma muri aharubazu tuhanga amanya kutubasa kumutentebukaho obundi n'obundi nangwa tukayika naha kumuzumu embabazi ze nizikira ahazo muzire kanana katano icyari kusaba niko okumukubukira twaba tumucumuireho ayetegere tugarra omurukundo y'abana be tuyizuke enfumu y'omwana omunaganaji eyezu yatweri rero nitwe twese jembabazi atatitogo konka tutakafa genagizura tukoreho tukeroha omubibi ngo niho ruhanga aine embabazi naija kusasira tushemerire kuguma nitwerinda kandi nitweshengereza batushabe abiranga tatitwe oyembabazi nyingi mutetana na Petero intuma yawe ukishika ibubwiye tu twakozere ndukushaba ko tamani guguma umuhanda ugumana wawe yakoresheje okusema tuterana nawe kashemerwa na iwe amauta wa Yesu samu kabateri ne Dubai wari kuzakwekorera umusharaba kandi uri kuja kusomera ifoto kikurataho mufara agaba Francis Patrick Yes.
ekiteeka kya kana akiizo we haza abe tebamwakira nitukuramya Yesu kandi nitukusiima Pilato akabuza ekimburo ky'Abayudaaya ati nimwenda ngo mbarekurre omugabe w'Abayudaaya manyakaba namanya ko abahongereza abakuru bamuhisize yihari abahongereza abakuru nuko kwimukiriza ekimburo cy'abantu ngo hakiri abarekurre baraba konka Yesu amubambe ahamusharaba yone byabiroho umbirebyo bikaba biri ebyo kushasha Kristo entumwa ye uyabire na Yesiga akaba yaheza ku mwogo abahongereza abakuru bayetereza abantu ku mucero rubanja rwo kwitwa umuryabo abantu hakaba harimo abo yatambire endwara nyinshi ababire nibamwirukaho kurra ekigambo kirungi ekikuruga omukanwa ke abo bonka abo yizirire kucungura nibo bamuhireyo kwitwa kubi nko muhuko niwe yagizire omunyakananakazi atumanye nyowe tinda tumirwe handi kureka omuntu ameza abuzire ezabo mu ruganda rwa Isirayeli abe bonka abo yizirire nibo bamwangire
bakamubamba aha musharaba kuzimazima mukama witu akagira ubujune bwinshi kureba abantu be bonka bamuza bati abambwe aha musharaba. Abakristo nitwe Isirayirensya uruganda rusya urutorinwa mukama mukangahi obuturusha mukabagaruka kubamba Kristo aha musharaba nitwiterana n'abarukumwanga narshi nitworobera ebi omubiri gwitu urukutwenza obunakobu nubwo kwegarukamu kugwisiriza mukama witu obusasi obuyaretirwabe mbwenu katumushabe ngo tumugume aharubaju omunaku no maganya omundwara no magara marungi katushabe ayima witwe Bikira Mariya wasasibwe kureba mwana wawe nahebayo abebonga kufa ushabire amani ukamera arabashu rwa Kristo mukama witu okusya anderu yamagara gitu omgejinsi amauta pa Yesu ai Maria okasabe mo Presta patota war shimara ishweke shiru korataho abeshongozi umuhanda gw'omusharaba nitugwejaguza aha rwakatano rurikwera nitureba kijo we hazabe tubamwakira ecweka cya kane eki nitutwegyesa ki itwabikiriza Yesu kuba omujuni w'amagara gaitu nikitwereka kuguma ntumushaba kandi tukaguma aha rubaju rwe omunaku n'omu maganya omundwara nangwa n'omu magara marungi otakaba ori omu maganya okehakana Yesu otakaba ori omu ndwara okehakana Yesu eki nikitwegyesa ky'ekicweka kya kana twine kuguma aha rubaju rwa mukama witu Yesu Kristo kandi tukeyongyera n'okumushaba ekicweka kya kana nanakugire nti omuhanda gw'omusharaba gwine ebicweka 14 kandi ekicweka ekitwargaho n'ekicweka kya kana waba wanotambura nitwe ebyeshongora bituriyo tugenda ntweshongora nebitwegyesa ngu twine kumanya ngu ejensi tibutaho bwitu bitu turimu nituhingura owitu n'omwiguru obutwaba ntutambura Father ningashe vikageno yatwereka ngu turi omu rugendo orugendo ine kurutambura ine amasiko ag'orukumanya oti ninza kuza omwiguru waba noreba riyo notambura nitwe twine n'abavuzi ba bodaboda kandi abantu bona bitwine bari omu kishani ekyo nibeshanishereza nka Yesu okuyabire aine omusharaba gwe nafa kubi nagwa nago nayereka ngu gwamurema konka tibarikwenda kumukwatiraho mbweri nitwe rizoba nitweteka omu kishani ekyo kyokwereka ngu nitwe twekorere emisharaba yitu nikyo rukurebera nowa bodaboda ati niza kusindika piki yanje guba omusharaba gwanje ahabwo kuba namanya ngu yakora ekyo naba natoreza Yesu Kristo mwene kyeke kitwarigaho kyatwereka ngu twine kuguma hihi na Ruhanga twine kuguma aha rubaju rwa Yesu omunaku omu maganya omu ndwara n'omu magara marungi mwene otazo mu magara marungi okaba nibwe wishwa Yesu otuzo mu magara mabi okebwa Yesu ekicweka kiriyo ntuzaho n'ekicweka kya katano
kandi nico turyo tugenderera ebicweka n'ebicweka 14 ebyomuhanda gw'omusharaba omuhanda gw'omusharaba ntugujaguza aha rwa katano rukwera orwerizoba ninsimyo ryo notambura nitwe kandi omuhanda gw'omusharaba ogu niturebera kimwe ngutwena turyo ntweteko mu kishane ekyo Yesu Kristo kiyabonabonesibwemu abantu abinji bona batambura bikiriza Yesu kuba mujunu w'amagara gabo turyo mu rurembo rwa Mbarara itwe abayiganda Matters Parish twatandikira hari Nyamitobora Church bit twena tuza kushangana ahari Boma Grounds obwe twina abanyamitanga Cathedral abatandikira ha Cathedral twine na abikirize abakristayo nabo abatandikira Nyamitobora mbwenu twena tuza kwetera Boma Grounds obwe twena turyo mu kintu kimwe kutambuza muhanda go chokweteko mu kishani ekokwereka ngo mukama w'iki Yesu Kristo akabona abonesibwa yasha kubi obwe nabonesibwa ahabwe bibyitu Yesu Kristo akabatine kachokore kona Yesu Kristo akabatine kibicona konka ahabwa ebibyitu twayikacweka cyano kandi tambura nito mu cwekeki kuragira kutera Yesu ebyasha ya okubamba aha musharaba Prato ahabukina kutengo mu rugo rwe akikiriye Yesu kwitwa nubwo ataramurebera ho rubanja okumwisa oku abahongereza bakuru bamuhisizeyo itima tumanye ngo ba Prato turi binzi omunseji netureba no kwikiriza kwitu tutashemerire kora kintu nanka konka ahabwa amanu make g'umutima tukisha ekikire korwa tukora ekiri kubihiza ruhanga turishanirize obujune obu Yesu yagizire yacwerwa kubi orubanja manyando bupurato yayejuire ogo kumucero orubanja no hona niwe kiruchwa katweraganise okutorobera byensi nabense abyaruhanga kandi tusabe mukama w'itu Yesu Kristo ati ebibi njyana bene ebyo katusabe ayino hangamana gitu gumanike muno mbunaku bokushemererwa tane ekishire hasa tubensho twakora amauta ga Yesu ai Maria okasaje Honorable Mr. Francis barakuza kwekorera umusharaba ecweka cha katano echo nicho twahendera kandi ecweka cha katano Pilato na cwera Yesu kubambwa aha musharaba itwe nkabikiriza ecweka cha katano echo shega mukini Pilato kandi tumanye ngo ba Pilato turi binjo mu nseji nitureba no kwikiriza kwitu kututashemerire gukora kintu nanka mwene ruhanga nitumushabaci ruhanga tu gagumeni itwe tugume tutorane ekishire haza tube nico twakora Pilato nchi Pilato arije kuhayo kandi otine na mushango gona Pilato arije kuhaya habwitima mwene tushemerire kukora ebyo byona turukumanya ngo ba Pilato ASP John Bosco Obotoro barakuza kwekorera umusharaba aha twikeje
ekicweka kya mukaaga lewe ngugu nikuramya Yesu kandi tukusiima abahandiki b'amakuru marungi boona nibatebeza bimwe abyabireho Pilato yaheza kwayo Kristu kubambwa aha musaraba Marko natugira atabakare niko kutwara Yesu bakamuta mu kibuga cyo mu kikari cyo mutegeki baketa ihe ryona ryabo ryona bakateranira hamwe bakamushweka umwenda gwabujwa bakinga ekirunga cya umutwe bakatandika kumutangirira nibagira batsinga mugabe w'abayidaya aho Yohana umuhandiki w'amakuru marungi bari kutugirira ati Pilato niko koreka Yesu abantu umuntu ngugu ubwo akaba nagira gushana bakareba twari wena nazerera n'eshagama aine kirunga cy'amahwa aha mutwe bamusasira n'umwe wa esasi bona bakagumizamu kuyogora ngwabambwe aha musaraba mukama witu akashasha rumwe yaheza konkanitwe tubasa kugira nka Paulo umwikirire tushemerire kwehayo kugwisiriza Kristu no kwemera ubusasi bwona ubutwizira itwe nangwa twaba turabusubwa ninga tushasha kantuba tushemerere ahabwe by'itu Kristu we akaba atile kicumuro cyona icyakumuretire uko kubona bonesibwa kureka rukundo eliyabira twinire katwegarucemu ke by'itu tubone gumizamu kubagana abirungi byaturukire umukura buzibwa kwa Yesu atshabe imwe entumwa abashira mwena abaryo mu iguru imwe abamanyireke baka enaku zetisizona kana kufa abukura ruhanga mushabere itabashiri omaganya gejinsi tubone kamera aramukama wiki Yesu Kristo amauta aga Yesu ay Maria ogashare mumichimaye itu yasima gurigore niwari kuza kwekorera umusharaba ahacweke cy'ikuratabo niwari kuza kushoma ikicweka kandi Father ari nitwe gabuto niwari kuza kwekorera umusharaba Father God ekicweka cya musanzu Simoni wa Kureni nabangira Yesu umusaraba nitukuramya Yesu kandi tukusima kubabiri nibatwara Yesu bakwata omushaija orikwetwa Simoni wa Kureni owabiri narwo mu kyaro bamugye bakokorera umusaraba amukuratire
ecyaretira abasirikare kugema Simoni kukorera umusaraba gwa Yesu nabo kuba Yesu akabarihira kimwe batina ngo atakafera umuhanda nito no guturabe nsasa bwakubangira Yesu umusaraba gwe ahabwo gukora kukorera ubuheza konka nitusabwa kwera kumuhera umukwitiriza ebyamitsizeho uturetera kufa nico uko kucungura esi hazecho nitusaba kuchikora twabana twakira ibara busasi bona ahabwo kwizuriza ibirungi ebyarugire umukusasa kwe ukapawulo umwishyirire atati ubwo nipikiriza umubiri gwanjye ebire nivurayo omukubona abonesiibwa kwa Kristu ahabwo omubiri gwe nicyo kigombe cyabikiriza obwo tutemerwe ekikristu wenka byatugambire ate omuntu weena orikwenda kunkuratira ayeyeje ayere omusaraba gwe akuratire ogwo musaraba Pawulo mukirire aketegereza gye ekikumanyisa ekiruhanga arikusaba ubwo niterana obusasi bwitu n'obwa Kristo twine omuritwe okufa kwa Kristo okwakurigiremu amagara ukapawulo omushyirire ukwari kugira ate ubutosa twine okufa kwa Kristo emibiri yitu batusabe ayipa onetumwa yabanya utusabire onyoboru ga omukwekorera omusharaba gwitu nkiwe okwa wetegerize tubone kweterera na Kristo omukufa nawe kandi tushemerere kuzoga nawe izuba rya nyuma amauta aga Yesu ay Maria ogaste uri kuza kutushomera icweka ikiri kukurataho ni Mr. Musasizi Hirman kandi uri kuza kwekorera umusharaba n'umwami Silva Kabaganisa. Thank you.
mureke kwecura mwecure nitukuramya Yezu nitukusima Luka umuhandiki w'amakuru marungi no wenka arukutugambire ngo omukimburo cyango cy'abantu abakoratire Yezu naza kabambwa musharaba akaba harimo n'abakazi benji ababiri ne bamucurura ne bamamata abo bantu benji abamwe bakatwara ubwo kushunga abandi batwara ubwo busasinga abo bakazi kandi abandi okureba konka okuyezi yaza kubecwaho akakorekeye hano ko kuyabire yakikoze urubundi Yezu n'ubu arabe yabira ari omukuburwa kwinji kutyo akemera yagira akagambo kuyanagira ababiri bamusasibwa neitwe omukwecu mitero z'obusasibwe natugira atumutagarukira ahakunsasibwa cyonka cyandeteyire kusashantyo kwibiri ebe byensi kandi ati omukunsasibwa ni mumwegarukemu mubone kumbangira kurokorensi ubwo nimwakira umusharaba gwanyu nkemanzi nimuyikiriza kwegarukamo nibwe sasi zanyu zirampumuze umutima bwene shinikanga y'ubundi obutururo mu mitima yeitu mukama natushaka kusigaho ebishemezo miringo itakire haza tukanga kumuhurira katugume tumubuze icyaro kwenda tutereho kumuhwera omukorokorensi ubwo nitumuheta banka Samweli tutigamba mukama omwiro wawe nahurra omuryawo bakazi shanana Bikira Mariya oshigaine akaba arabeire ari owokushashatyo abo kurugaho ekitimbwa cyeishi katusabe Bikira Mariya obusasi owikirize kuterana n'obusasi bwawe n'omwana wawe ngwitwe abana bawe shongurwe umukomozi wa Satani utushabire amani ukemera obusasi bwitu bona nitwe okumuriza ushumuzensi ukorwa byitu amahuta aga Yesu ai Maria okasare mumitima Yesu korshaba ihuriro warimbwa nuwari kuza kutushomera icweke cy'ikurataho abo muhanda gw'umusharabo
kuza kushomera ekicweka ekirikurataho sista Priska Bukwasizehi korera omusharaba Father Didas Kasapuri. Tata ubasasire tubari kumanya eki bari kukora kuba ekire akabungo akari kwetwe empanga y'omutwe babambaye za musharaba bagwimusa yagureretaho ari hagati y'abasikuzi babiri ababire babambirwe nawe embabazi za Yesu hona na hati nakizoreka nobu ari omukururwa kwinji kutyo nicyo yashabirishe kusasirabo abamubambire aharwogo mutati tata ubasasire ahabwo kubati bari kumanya kibari kukora ekyo kigambo ni kimwe aha bigambo mushanju ebi Yesu yagambire aha musharaba ebindi omukaga mbibi ruhanga wanje ahabwenshi wansigaho erizoba noija kuba hamwe nanye omwanya gw'obunanuke mukaiko reba omwana wawe reba nyoko tata amagara ganje nagata omu mikono yawe na hati yesogwe omutima gw'embabazi nagukitworeka nabinjo muri twe nangwa n'obu turabe twikirize amakuru marungi abari kwehangamura bakamujuma hazawe tari kutucena ko kutushemereire natugumisiriza natonganirira harishe ngo atusasire manya kenji nituturwa ubwo buntu bweitu bukinjira ubwenge bweitu obutumanyisa iteka na Paulo muyikirira akakigamba ati ekinkora tincetegereza n'obunyenda gukora ekirungi konka mbura agakikora konka tutakayerekura tukenaga omukibi ngo niho twine omubiri orubanja tukarutambubiri manya omubiri nitwe omukweyijusya ebyo bigambo bya Yesu tweheyo kushasha nawe nitwemera byona ebi abandi batushagiza tumanye ku bitari kwingana nebi bamukozire obwe nitukuratira okwehenera ebibi byeitu n'okumugwisiriza haza neitwe tusasire bona batushagiza nitubashabira hari ruhanga kwatusasira ahabwo kuba ebi batukorera obundi baba batabyetegereze tukuramya Yesu ntukusima takshabe ayo mukama witu twishirize twine amani twiha amani omukuteekateka byo kubonabona kwawe aha musharaba gumere nakuzona n'okusasira abatushagiza okwakitwegise omushara kuru ya tatito w'omwiguru wekunda bukorwa mu nsi kuko bikorwa mu iguru oitio bitosha usasire itu okusasira abashakisa tatureka tukoza turabashimira amauta ga Yesu Tuza kushoma ekicweka ekirikurataho n'omushomesa ka Muhanda Remedios kandi ori kuza kwekorera omusharaba
kachebeza ecweka kikumi erizoba noba nanye omwanya gw'obunanuke nitukuramya yezu nitukusiima ebyo bigambo yesu akabigambira omusikuzi omwe aho babambirwe nawe aha musharaba onu yaheza kuhana mugenzi we owabira kwise naherebura yesu kristo ogwo musikuzi akegarukamu yamanya kristu kubamuturabusha yayeteisha nashaba yesu kumusasira mukama weitu nobuyabeire aryo mukuru wa kwingi omurumo gwe omukuru tarabunagire enyuma ahabwo obushoborozi bwe akasasira nyamushumogo owamugizire atumujuni korashye omu bukama bwawe onyuzike na yesu nuko kumugarukamu atubuzimazima ninkuhamisa erizoba noija kuba hamwe nanye omu mwanya gw'obunanuke okwikiriza kw'omusikuzi kukahumuzaho yesu omu naku ze manya akatunga ekiyabire nafeera kurokora abantu haza oriya owamuteriire enaku namugira ati yejune naitwe tujune tiwe kristo ogwo tarabuzire kumusasa abo basikuzi bombi bakatunga omugisha gwo kwikiriza omwe yagwakira ondijo yagunaga naitwe buri omwe atunga omugisha gurukuhamya okwikiriza kwe twerinde obundi etakaba eryo y'okuhereruka kureka tugikorese kugwisiriza omutima gwa yesu katushabe yesu kristo ntukushaba otoguma tukamireho twaba turi omusasi na omukushemererwa otwongere kuguma ntwikiriza koruhanga omujuru witu okusiyakufa kwitu hazo kwikiriza turetere okore birungi ebikine n'obukristo witu yesu ai maria ogashavi mukumitimaye itu mustaka koza ime obeno yetebenkanusa okwekorera omusharaba aha kicweka ekikurataho turi abayunga John Baptist niwe obeno yetebenkanusiza ekicweka ki12 Mama
Ekicweka ki11 reba nyoko nitukuramya Yesu kandi tukusiima hihi n'omusharaba gwa Yesu hakaba hemeriireho nyina na nyinento na Maria muka Kileopa na Maria Mangadarena. Yesu yarebire nyina n'omutendekwa oyabira kunda amwemerire aharubaju yagira nyina ati mukeyikuru reba umwana wawe kandi yagira omutendekwa ati reba nyoko. Yohana omwikirire ku nzu ya Yesu niwe wenka owatukizeyo ebyo bugambo. Yesu kuyarebera obunaku bwe buri hikwika rukundo yamwisya nyina kuyaza kusigara wenka nuko kumuraga Yohana owabira ari hihi n'omusharaba. Nko kwekerezia ya Kristo uruganda rusya rw'abana ba Ruhanga rwatandikire aha musharaba na Bikira Mariya nuko yaba omuzire w'abikiriza Kristo omukumuraga Yohana entumwa. Yesu ahakwasa Bikira Mariya abikiriza bona bizimazima oshugine Mariya mawitu w'abakristo kandi ogwo ruzire agwishikiriza yitwe ogwo bwana emirundi myingi guturema katuza hansi y'omusharaba gwa Kristo ogwaturetire oburokozi turebe mawitu ogwo obusaso bwayine kureba omwana we nagaya tubagwisirize bombi we na Kristo twanje ebibi ebyaretire ezo naku kandi tubaraganise kutaho ageyitugona kuguma turi omukago nabo. Kakishabe mawite umugabekazi w'iguru nensi ntukushaba ko tunganirira aha mwana wawe osasire bibyiti byona itwatana nabyo kandi atuguma ntumushiriza mukumuhereza no kuhereza bamwikiriza nkuko arakushaba tutyo tugumizemo tsya yarkwetera na hamwe nitwe amawitwe umukama ubona iguru amautaga Yesu ai Maria okashabe mometima yetu Mrs. Merkatshabe ubeno yetebenkanisiza ecweka ki13 kandi mugabirwe Florence niwe uri kuzakwekorera umusharaba.
Echeka chikumi na bibiri yona byahwa itukurame Yesu nitukusima Yohane ntumwa nayongera kutebeza kuyamanyire ngo byona byahwa kandi abo kwikiriza ibyahandikirwe yagira ati niriho aho hakaba ruhenjoga ejire vino enchenku batyo bajabuka ecyango muri iryo ncenku bakita ahakati kenya wera bakimukwatira ahamunwa Yesu kwaheza kunywa iryo ncenku agira ati cyahwa atyo ayinuka umutegwe ahayamagara ke Katsimba amashu katemerere abaserukare kubakira hari Yesu bashanga yafire tubamuhenda amaguru konko omwe aharubo yamucumita icumu omurubazu aho naho harugame shagama na meize Yesu niko yatferira tyamusharaba ekifubiro ekyabire kyebwa enkora bibi wotine kamugo icyo bamuheneise akakikora ahago kutoreka rukundo ye etinganwa manya akaba nabasa kuzora ubundi buryo bwo kutucungura konka kenda kutoreka neitwe kutushemerire kumukunda nko kuyacu tugambire hariho rukundo eri kukire y'omuntu kayamagara ge ahabwa abanywani be Yesu akatwegesa kumukunda kandi no kunda bona abari mu Ruganda babamwikiriza nko ku Yohana ari kutugira ataho nho turimanyira rukundo okweri Kristo akahayamagara ge ahabwa itu nitenu shemerero kayamagara gitu ahabwa bene witu katushabe Yesu watukundire kimwe ukahikana kutera tukushaba iyo nkunzi yitu ugomeze mu kwenegeza umurite umuriro wa rukundo y'amazima kandi utarikiriza enaku obusasi indwara n'amaganya okutanisaniwe okusiba turi kureba okije mitima yitu okushemererwa amautaga Yesu
Bwana mukuru naza kutushemera icweka 14 ekituriyo ntuzaho kandi mama Maria ihurino warimbwa niwari kuza kwekorera umusharabu icweka 13 Yesu ndamuzika Tukuramya Yesu kandi tukusima Tungwire sinogitera umusharaba ibyo byahwire waramatya wabire ariko mutenda kwa Yesu onkamweshereshe abo kutina abayudaya yashaba Pilato kwamwishiriza kutwara ubutumi bwa Yesu na Nikodemo wizire ari Yesu nyeshuro ubuhuru rwabanze nawe yija aretsire ishwange cyentsinda nekaka cyekutsya uremezi ba kilogramu kamakumi mukaga batara umutumu gwa Yesu bagusinga mutanda ya kitani elmu byemugajebyo kana mwanya ubwo yabambirwamo akabaraho musiguro mu ekitoro stya istakazirwa muga muntu omo mwa bazisire Yesu mukama wita kabari omuntu kitwe obwarahanga bwe bugateranwa rwo muntu bwe umuringo gumutano okutabasa kushoborwa bwabo by'abantu Yesu ko muntu yafa akafa umutima gwe gwatarano mbirwe ku mukaka ruhanga darafiri bishengu Yesu akashisha nkito muri byo nakoreka kibi nabwe ico kikamushitera okushana nabinishe omringo yona ngo abone kuba umuhongerezo mukuru oyo babazi kana mwese gwa okukereza ruhanga nahongerera ibikitu abokoba we nkubiyabona abonesi bwatyo kandi akoyibwa nabaza kwera abo abarkoyibwa opfa kwa Kristo nuko kwatiretira amagara umushasha na Bikira Maria
awufurwa mwana we kake garshemu twanje ibingitu byona twakoze twabatizibwe twabatizibwa tukaziga ibingitu yona no mupira twargomizi bw'abatisimu turibasya ubu tuzire ikizwaro cy'ubugeni bwa mukama katsabe ayiruhanga ndukusima iwe otogesa ishagama y'umwana wawe utaratwikiriza akufisha busha emigisha iyo atungire natira amusharaba amauta aga Yesu ay Maria ogasharve mu mitima yetu. Yeah.
kusima buli omu watambura nitwe ahi turiyo nituhika aha kicweka ki-14 omuhanda gw'omusharaba nitujaguza orwa kataano rurikwera obwe turiyo nitureeba Yesu Kristo ku yabonabonesibwe ariyo nagwa n'omusharaba omusharaba nigumurema amagara niganga mbwenu nitwe nitweteka omu kishushani ekyo nikyorikureebera buri omwe aine omusharaba gweye buri omwe akwasire omusharaba gwe buri omwe nagyenda n'omusharaba gwe ekicweka ekitwarwaho n'ekicweka ki-13 kandi turiyo nitwerekyerera ekicweka ki-14 ntwenda kusiima imwe omu kicweka byona ebicweka ebitwija nitushoma nitureeba Ruhanga Yesu Kristo mukama witu natugambira ngu twine kumworobera twine kukora ebi Ruhanga akunda twine kukora ebikutwiriza haihi na Ruhanga omu bwire obu ntureeba Yesu nabonabonesibwa waba noreeba ha TV noreeba buri omwe n'oku ariyo natutuka kandi of course turiyo nitweteka omu kishushani kiriya turikureeba Yesu Kristo ku yabonabonise tambura nitwe omu kicweka ki-14 Yesu okuzoka omuhandiiki w'amakuru marungi Mariko omukutebeza ebyabireho Yesu azokere natugira ati abakazi bashatu bakaza aha kituuro omu kasheshe kwongera kusiiga omutumbi gwa Yesu kubanagire y'amaisho bareeba ibaare eryabiire ririhango munonga rikumbagaziibwe kubatahire omu kituuro bareeba omutsigazi ojwire ekanzu erikwera ashutami aha rubaju rwa buryo batangara konka we yabagira ati obambirwe aha musharaba azokira omu bafiire tari aha nimureebe ahi babiire bamutiire Yesu omu kuzooka kwe akatutungira amagara agatarwaho nkawe wenka okuyabiire yakitugambire ati enjuma y'engano kweba etagwire mu itaka ekajunda egumwa eryemwe yonka konka kwejunda eyera munonga buzimazima okufa kwa Yesu n'okuzooka kwe bikaturugiramu amagara oruganda rw'abiikiriza rwakanya nawe wenka ekitiinwa kye kikeyongera ishe yamukuza nk'oku Pawulo omusiriire arikutugambira ati uwe nubwo arabe yabiire ari omu rugyero rwa Ruhanga tarateekateekire okwingana kwe na Ruhanga kukiri ekintu ky'okuhamiraho kureka akiihaho ekitiinwa yaba nk'omuhuuku yazarwa nk'abantu kandi kuyarebekire ari omuntu yayebundika yataho n'okworoba okwamureetiire okwemera okufa nangwa akafeera n'aha musharaba nikyo Ruhanga yamutunguriire munonga akamuha iziina erirukukira amaziina goona ngu boona ab'omu iguru n'ab'omu nsi n'ab'okuzimu kubarahurire bati iziina rya Yesu basimba amaju Yesu akazooka omu bafiire n'ekitiinwa kiitu abamwikiriza neitwe nitumanya gye ngu kuturimutooreza omu magara gaitu g'omu nsi aryeija kutuzoora atwehisye omu bunanukye obwarimu katushabe mukama Yesu Kristo tukusiima abokwemera enaku ziitu zoona ahwitu kandi tukusiimira okutweta tukataba mu rugando rw'abantu bawe abo waferiire kandi okazookera nitukushaba kuguma notubangira kurwanirira obukama bwawe emitima yiitu neya bagenzi baitu osiba orutweta kubagana aha kitiinwa ky'abaana bawe omu iguru
amauta ga Yesu ai Maria vogashavu mone Nenyenda kusima orinitwe omuhanda gw'omusharaba kandi twahika aha cweka ki 14 kandi cweka ki 14 netureba Yezu ari kuzoka eki turi kushaba Ruhanga omu cweka eki twine kubanza twamusima ahabwo kwemera enaku zoona ahabwitu akemera enaku zoona ahabw'ebibi byaitu kandi nitumusimira okutweta tukataha omu ruganda rw'abantu be obu yatuferiire akatuzokera twine kwikiriza itwe abikiriza Yesu ngo akatuzokera kandi twine okumwikiriza ahabwo kuba ni mukama witu Yesu omu kuzoka kwe akatutungira amagara gataruhwaho Yesu omu kuzoka kwe akatutungira amagara agatarukwija kuwaho nkawe wenka okuyabiire yatutugambire mbwene twine okuguma nitwikiriza nitumanya ngu Yesu okutuzokera akatutungira amagara agataruhwaho enjuma y'engano kwebetagwire mu itaka ekajunda egume ryemwe bitu konka kwejunda eyera munonga buzima okuva kwa Yesu n'okuzoka kwe bikatutungira amagara kandi agataruhwaho nitukusima munonga iwe watandika nitwe reba itwatandikira nituruga Nyamitobora hacaci obwaha turiyo mu rugendo ecweka ki 14 twakihendera turiyo ntuza omuri Boma grounds ningasha hacayi ca Boma aho muri Mbarara City n'abatirangu abikiriza twatambira binji abakristayo batambira abakuruga ahari Nyamitanga Cathedral nabo batambira itwe twabatiga bayiganda Matters Parish twatandikira ahari Nyamitobora Church mbwene twena turiyo ntuza kubuganira omu kishayi ca Boma kandi obutwahikecwe abutwamarecweka ki 14 twena twaza kweteranira omu kishayi Boma obwe turi kuhendera orugendo rwitu konko mwikiriza Yesu manyangu turiyo mu rugendo manyangu turiyo mu rugendo nebyeshongore bitwija tweshongora ebe byona nibyereka ngo twena turiyo mu rugendo netweshongore twariyo hurire ngo Yesu kora ishombuka bwabonye izuce ndio mu busasi bwensi ndio mu kushasha kwensi ndio mu kuganga kwensi ndio mu mihanda yensi ebyeshongore ebyo byine kuguma ha mitima yitu nkabikiriza tukamanya ngo twine gukora ebiruhanga kunda twabane twenda kuguma omuhanda gwishire abo kuba twine kuguma mu rugendo turi kumanya ngo no turiyo mu rugendo tugume twine amasiko gumo ine amasiko ari kumanya ngo nozo mu iguru konka nozo mu iguru rukore ebiruhanga kunda ebyeshongore bya biri birunzi munonga ebyani bitwereka ngo umuhanda twena twegumwe mukama witu Yesu okumureba ko ryo mwiguru hamwe n'abashikirire twabane tureba ebyeshongoro nibitwereka ebyeshongoro byane bitwereka ngo eshagama yo muhendo twareba hacweka ki 12 Yesu Kristo nafa nagira tshahwa Yesu nagira tshahwa turiyo ntuza omushayi Bomi wariyo no tureba ha TV wesi turiyo ntwegaranjiro omushayi tureba bikiriza bamwe bona bashikireho mbwene nito twaza kubajoyininga ninga twaza kubashanga twena tuhendere okutambira ko musharaba bitu ntuzaguza rwa katano rukwera oruturukumanya ngo Ruhanga kabona bonesibwa bamutera bamuhekeza omusharaba yahikano kufa Yesu Kristo witu yava bamubamba nurwo rwa katano ruturukumanya ngo rukwera rero nabwanyuma twaheza kweteranira Shayi Boma niho turahendere n'abikiriza abagenzi bitu ahabo kuba nabo twabatatambwire nabo mwe tureza kwebuganiraho tuhendere okujaguza omuhanda gw'omusharaba yabara kumere nitwe kandi turiyo ntuzirira Shayi cha Boma aho muri Mbarara City kandi waza kureba kutwabuganiraho kandi tukahendera urugendo rwitu rwo kutambuza omusharaba ninga okujaguza orwa katano orukwera Yo
Ninyesiga iworiritswe norebe mbera eitwahikaho turi mu kishayi cya Boma aho muri Mbarara City kandi shuware abantu bona nibereka ngo uburyo mwakwasira omusharaba gwe twarwo mu rugendo ningashi twarga omukutambiza omusharaba kandi uburyo muryo no mureba yekoriro omusharaba gwe nitweteko mu kishani cy'umukama witu Yesu Kristo yarabiremu cy'umukama witu Yesu Kristo yarabiremu ari kutambuza omusharaba no burihe na no kuruha nitwe norebe kishani nitwereka ngo buryo mwe narihire ahabwo kuba yatambuza go musharaba gwe omusharaba go buri umuntu ahara ino musharaba gwe iwe ahori oyino musharaba gwawe kandi nitwe rizoba twayiteko mu kishane echo kwijuka Yesu Kristo ari kutambuza omusharaba ari kuruha bari kumubamba mbweno kubona abonesiwa kona okwiyarabiremu mwene twahindere cweka ci 14 umuhanda go musharaba gwine bicweka 14 twahindera cweka ca 14 kandi twareba ngo Yesu omukuzoka kwe akatutenjira amagara gataruhaho mwene tuyine kwemanyizo kukorebera hanga kunda tukabasa kuguma nwine amagara gataruhaho abatambara nitwe kuyitwatanitira abatatunga mango kutambara nitwe abaturebera TV West. We don't take you for granted. Mwe bare kutambara nitwe mwe bare kwijana nitwe mwe bare kweteko mutishani cha mukama witu Yesu Kristo ari kubona abonesibwa. We want to thank you so much ahabo kuba hine kikwereka hamagara go mwikiriza ahamagara go gwayitiriza Yesu Kristo kuba mujunu w'amagaraje ni kikuru munonga wabano itiriza Yesu kuba omujunu w'amagara gawe wareba ejesaha no yeteko mutishani leti Yesu Kristo yabasize kuba nabonesibwa no yeteko mutishani eco cyenyini omugabe witu obujurizi ebyembabazi enkora birungi tugambira omuntu owakolera kintu echo tariyebwa magaraga ugona yejunise namba yitu ya WhatsApp noti mushanje mukaga 2 98 82 nkaga 2 otebeze echi yakukolire derensiyone manye kuno muntu w'omutano rero tumusime hamwe program tumusime aha TV West nehinda TV West na Fresco Supermarket twakuletera ibihembo omukazanuka kwata majja aho abanyamugisha babiri barukwiza kusingura obukonje okugura ebintu biri kwingana emitwera 25 buri omwe burwa kashatu program omuneneserezo shopping vouchers z'emitwera 25 buri omwe haza batyo bashume n'ekikapu omu Fresco Supermarket bakore shopping ya Pascal okweta mukazanaka tera star 238 star 10 rero rindo rwa kashatu shayi 12 omutebekansa program omuneneserezo ashoma abasinguzi reka paskeji ebe yo mutano obo rukuhangurana kwata majja otaferwa abacigatura bingi tukanyira abacigatura bingi ikunu turiyo nakuri turiyo up down no changayo ikunu turiyo nakuri turiyo ihona no changayo ya demakome major okurugomeshozi yakigeze straight ota uchimbiri kateriteri otaferwa program omushonje na Simba GK aha TV West urwo kubanza mpaka urwa katano okuruga shamushanje necweka paka shamwenda zo mwazi turahoye turi bingi ukanyire mazima ukanyire cyo kabaye urugo ryo mukita turi bingi manya turahoye nehinda nibambuza ebibuzo
okushaba no kuhimbiza nicyo twebembeza burikire ubwo turi kusima ruhanga aho icyonco cy'amagara agatuhire buri Sunday shashatu z'akasheshe aha porogaramu yandi ya Musimanta nituba twinira abahereza ba Mukama abari kwiza umwoyo wawe n'ikigambo cya Mukama hamwe nabo abari kubona batuhereza ubujuruzi aha byababireho no kubabirabiremo Shabe ayo Mukama itwe abantu bawe abaheza kwishwa busasi bwo kufa no kuzoka ko mwana wawe utushikere emigisha yawe shagine utugirire mbabazi utwongere kwicereza kandi utamyemo amasiko go kurokoka kwito itwa tushaba turabo muri Kristo Mukama witu Mukama nabakunda mwena abakubasa kwabinaho kushikama nibija kushikama rero ningira ebigambo ebinagamba holche ubongenderire kubakira mwena umuringo gomtano kandi kwatanise na mtayi wanjye wo turabentu batwaro mu cyengechi kutwayeterana raha Munchirize bakire nyakire ekereziya yarugombi cweka bibiri abatandikira nyamutuyobora bebembirwe vika genero kandi batebekanisiwe kurungi Father Didas weterire Gasapuri na n'abakora nabo uruganda mukuru wa Uganda Matters bena kubakira no kubasima umurimo w'umutano twenda kwakira abarga aha cathedral ya Nyamitanga kandi abuna abanyebendiye mu izina rya Archbishop wabanaje kureba side ejo onka outabasa kubana we abebinde byaro mwetagisa yewendo Father Deus Dede twese byomwe ikikonda jojo mwekanisa webyo burisa omachidaisizi yitu yambarira kandi naba nyene abasaserdoti abarugoro bajorwe urwanya Mutanga omuntu abatuyine Uganda mukuru wa cathedral ya Nyamutanga Father Richard Songwaho kandi ryaha yakwemerera mukabasa kumureba twabatiira abantu basaserdoti kandi tuyine no muhandiki mukuru witware Father Mukasaba ari kudembe uruhamwe n'itwaha kandi hono abanakwatansari tore tunansa na ofisi ya Archbishop abo kugira ngo ngeri izo badona byakira ngenda kwakira abarga Church of Uganda bebembirwe omukundwa munonga Dr. Sheldon Mwesugwa kandi omureberezi wa Ankore otwabana waha nimbashaba gutumuterera mu ngaro z'amani na timu yeyone yabayine neija kwanjurwa abo kongera kwamurikira abahereza bitu kandi mwene shonga niyemwe kwanjura ko nikuija kuruzamu mungikirize bagandiro kutwaza kwendere kyegechi tija kugeraho obutumwa obutwatunga ku rugombe rw'ebezo bitu rw'edini tija kutandikana n'umureberezo wa Ankore kandi kwa aheze bikagendera witware lyambaro waje cha Archbishop umushaboku na ijaftu twenderana n'obutumwa ubwaratereze rero ahasigara tugumiza muna no kushaba no kwishengereza kandi ubwo abakatolika no mchumanya mwasha mwenda
zo mwirango omwo otuyija kuba kinekeka kikuru mnonga kinekeka bingiho abo kongera kumalira okushaba kw'izooba turarira okuzuka kwa Mukama witu Yesu Kristo bega shaheji tashabe ubanze wayanjureho bamwe ombuwija nabo rero no kutetera umureberezi utile ubushobozi bwo kwibisa ikintu kizerera kandi Mukama sibo mnonga naza kushaba abekanisa yitu ya Anglican Church of Uganda mushabe Dean wa St. James Cathedral mukitirize ekyo aijaha ayanjure abahisa niba abahereza barga mu Church of Uganda kandi agumizemu abenwe yatwetera umureberezi twaza kutendereza tukutendereza Yesu esone mana bandiko ninye usanga imizinda regiyo nani yondo kugambiraho ngwe abagebe bankwatire Mukama witu Yesu asimwe yeba munonga father witu Deusdedi twese gomwe ekikunda njojo kandi pastor kodeta witu wa archdiocese yambarara webale munonga kandi twashemerwa munonga obumwe no kwakanisa n'ikikuru nawe cyo nashemerwa munonga kurengo kwakanisa ukuntu kubaho ahagati y'amadini yigona namuno kashangomu abuna abantu bono batabanya katoliki ninga bataraba protestant ukasanga bajyo kunga twena iguru rumwe rahanga nomwe twena turubamwe haleluya wenecho kwakamjenzo wa munga turubamwe turubamwe ndanya Mukama simu nabecho umureberezi witu wankore kandi nafika general ayajekera archbishop twashimirwa munonga n'abantu aba father Deusdedit yakwanjurira tuno handiki w'ubureberezi obakweta the Reverend Canon Edison Abasa ayemerere murebe kandi mwakire ubwo n'umuhandiki w'ubureberezi Canon Legion Diocese Missions Coordinator witu ayakwasa kubana agendana n'iki na father Deusdedit mwe mugenzi wawe byo kujanzaza amakuru n'ubwo Reverend Richard Mushoni kandi twija na venerable Reverend Patrick Ateire Archdeacon witu wa mtauni ya Mbarara akoraga na faga kasapuri aho tubakurukaho nazo twasimaranga munonga abwabo nangwa abantu benshi tinkwija kubaza ngo babayo abarisa baryaha ababuruza baryaha abantu benshi munonga nawe cyo nayanjura heje mitwe iza ya Mukama simu kuyaho omutwine mu cyaro w'umureberezi ayagiro mu iguru o mama jore betungura omucyaro baryaha nawe yeja nabwo cyo kaya kubari mutero mu ngaro ekibegere cy'ikikuru nawe cyo katwara mu gishogo this rare opportunity to invite kindly our Lord the Bishop of Ankole Diocese to address the congregation. Praise the Lord. Kama simwe katshareho kama hango shobora kubona rinizo ba yakweta Good Friday kalo ntumanya nuriyo umjono wetu Yesu Kristo yapeyeho kandi uburwaruki abo kugira ngo akatfera amusharaba abo kujuna abo kutambira abo kusasebi wenyongera kutuoza no kutweza Mukama hanga yebali n'umuco gwo watereza teranira hamwe kenye nemwe abedini ya Lekatoliki kandi na Church of Uganda kandi inkwatanisa yitu neza hari mnonga n'abandi kadini kuyanagamba tera kusima abizina lya Kristo abo kubanira hango n'urukuru litangaza
rurimo kutamba rurimo kukiza bwenu tushaba igambo ki binaza kubagana yongeye kubahasira uherezo mugisha kwera abana baba abarabera bakurura n'abarabera bakurikiriza gunda za radio gunda za TV kandi kitwere kwetegereze cyakoresha umunsi kandi no kusasira kwawe no kwenda ngo mukama turegeye izina ryawe hawe kitibisa Kristo kama witu yenda kutwara mucogo simarhanga abizoberi kandi rukuru munonga umukarenda y'abakurasi ba Kristo bona ibataha umunsi zona isimarhanga wabasa kutureka twena tukabasa kutambura tukaika icyo kintu cyorobi utakachitwara mu cyorobi abo kuba amagara n'ekigambo kikuru nticara kugira ngo amagara negakira amagana kandi amagara omwijire nibasa kujikusa nisa kandi kugira ngo amagara omwijire ekigambo cy'amagara n'ekigambo kikuru simarhanga okureba ngo twakwatariza n'abatayi bitu kandi nyenda kubakira no kubashemererwa kandi kunangira hananinyishwa mutandika na nowa humwire akibisho kubacenga katuijaha nabo tuzaha itumpereza imyaka 15 gereza eminji inyishka tuijaha mshaba kumwe kandi simarhanga kandi ikigambo cyo kwataniza n'ikigambo cy'urundi munonga bwenu tabasibizeyo nani nizirwe bigambo bimwe bikuru ebikubasa kwega izobe abo kuba ejuwiki yo natwantishka okyesu Kristo ebiyarabiremu nibamutwara ombebera juru abafarisayo abahandirici naye hakanwa abiyarira agenda nabo ba Simon Petero Yuda na Maria mwena karabo mu bintu binje bigomere nangwe nguzi bwana shoma ikatandika kare Yuda kagenda yazumba omba kurube bereragira bo mwirongo n'abafarisayo yagira ngo mushani nyenda mu baherezi mu pesedi bamwe cheka 30 y'efeza okabambe nawe tuzira muri yambere nitwe sentezesha kamaniyano mweta utarese tesikanunji bakazumuha zamutkura zamushobera yayefuze kiyaherire yo Yesu umwana wa Ruhanga yagenda yaskwata yagira ngo kazagarure nawo bamugira ngo okay tukatuta kuzende izonita sentezesha kamanazo nyinshi sentezeskanunji zikutkura naho naskwata bajya bamuze kuguramu ekibarazike mabantu abatine babo no sasa ene konko kukatongeyo owamuhireyo nomwe muri bariya 12 konka kuyafire kuba muisiri kuba mureze bwanyuma mukamarhanga yatkorera cyo kutangaza yamuzora umbafu konka kuyabira atakashirari yecho nico cyoke kinanyenda kushoma bune kitwakugenda naco ine ecarireho omuluka eshura yabenisha tumushorongo gwashatu na mwenda okwetisa ku mumbambuzi omwankoze bibi ezabambirwe yamterena kunamjerati tiwe Kristo yejune nitotujune akayino omwambuzo babiraga rubaju omwajya agwagumosho omwe yamjerukanye Kristo kawabiro kure bikutangaza bingi tugire ko wakora hako kutangaza mabantu bakunda muno byo kutangaza gire cyo wakoraho twase kurga busharabo nze kutandikira inagarikira bitari kumanyisa manyi akariyo mushumu akatetisi kandi akatakwenda kwetisa mwenu onko nijo yagarukamo namuteisati na Ruhanga tukumutina abo kusharisa nawe cyemeso webare abija kutambura ukureba mu mahayo kwirwanyu ukunda Ruhanga no kumuhimbisa no kumuhereza ikitibisa nabakwenda kugenda n'abaceze birere nabo batambura rero wa Kristo niwe uze kwesheka nambe nyoni nenda kusimarhanga abo bakurasi ba Kristo omuyangaritu ya Uganda kandi simarhanga kureba ngo kine obugabe bwo kuraniya no kwimbisa abakati kumanye kugenda omulisho
bungereza hati abo mukazi obalire kukwata aliragire clinic eiba kushabiramu eiba kuyira mwenda weno mukazi obabira yo muyicheza yaza kuyatandika kushaba mpora batakumanya ebyakushaba ate abandi bamuleba bayoherezayo abaserikale tumugende mukwata bazayo bambuuza mukazi we noshaba ki nokora kya ntinisha kandi okwikyeriza nagamba ntinisha noshaba ki ntinisha okwonkwikiriza kwange nishabira abantu abo bakwiya mwenda ekyegumiza mubaikamu twakukwata baza kumutwala kumukoma emyaka mingi ati mungereza yati ekiragiro kyokukoma omuntu bakushanga oyine bayibuli nokishoborera abantu era nga nigo mahanga gakutugira ngo bo bakagira obugabe ngo biina obugabe nokukora ekyolukwenda nibatubeya america trump ayina ebizibu bye konka hakiri akarwanisa ensiya twera tusiima ruhanga ab'enjiri ambwenu mu america ati noburra ogwokwenda tiina olukukoma n'abasisita bakagenda bagire emishango mukooti nawe amuheru bakandi bahagera abokuba okwikiriza kw'abasisita n'abakatuliki akandi atakwikiriza nabo ayina ebizibu bye trump bingi kandi tibukwayo konka byekimukundira n'okureba ngu enjiri eyatandikire amerika nagyendegeza nagyikiriza ngu egumizemu ekikugambira ekyo niki abakulwanisa enjiri mwene ogwo yuda taralwanisa enjiri kuza kurebya kristo omwana wa ruhanga mwenu ntusiima okureba ngu hariho omwe omuri abo abasiisi aketisi omushoro ngugwana nagumu yamugira ngu iwe torukutiina abokushishanisa nawe ekyemezo iwe itwe tukishemerire abokuba tuzirwe ebitwakoze akemera yagira ngu akali omusisi akali omushuma akali omwisi akali obintu bingi konka oguwe taine kyacumwire yagira ati yesu korijo mukama gwawe onyuzike nabwo eri mugira keshongoro arungi bamani korijo mukuruka kagira kati ukatere nebidike mwenu korijo mukama wawunyishe omushaya yedisi akali omushuma kandi omushuma nagenda n'omushuma bonka n'okwita nayita n'obwambuzi yesu yamusasira numanye kiyamugambira yesu yamugambira ati muzimazima nikugambira nti eriizooba noija kuguma nanyo muri paradiso kamasiku nahendera eriizooba noza kubona nanyo omushuma omwizi mbene ekyo nikimanyisa ngu iwabo lyaha pawulo akagira ngo ninye musisi wokubanza oyetiisa ogarukire kristo akujune akutambe akukize akatufeera omusharaba kandi ija yasiibura rufu nabwekyo oyo ogere kumwakira abanyayuganda mugumize mukunda ruhanga mumuhereze niwayesere ensi yitu egi yabekyeri kandi okukira munonga nkore nakigezi n'ensi z'omutaano niyo uganda yona nikimanya nakitambwire nkore nakigezi tekushana n'ebicweka ebindi byona habwokugira ngu tukakunda mukama twamuhereza twamuhimbisa kandi tumutwara nk'ekintu kikuru mukama akumenye kandi omugisha gwa ruhanga obushobozi bwona tateitwe n'omwana n'omwoyo kwera ube rimwe kandi gurebe mbere kweyongere kugumana batayi bitu kandi banywani bitu abali aha abekereziya na archbishop utabasa kuba nawo kunitwaha omugisha ogwo gutwebembere n'abakorasi ba kristo bona ibali omugisha ogwo gume n'ihanga litu kandi kweyongere kuguma n'abebembezi bona okurugera kimwaro president w'ihanga erigenewe Kaguta Museveni okukira kimwaro LC1 w'ekicwekeeki kandi omugisha ogwo gume n'abebembezi bitu b'ekkanisa n'ekereziya n'amadiini agandi omugisha ogwo gume niomwena hati kote endeleza Yesu Yesu Imana Gwandika Omusa Igona Zizisa Tebasa Yesu
kure kigambo cya Ruhanga naza kwakira Reverend Father Deusdedit nawe azuzemu agire byatumanyisa kandi no kuzabe kigambo cya Ruhanga. Bandira mzindaro obwire bulingwa mnonga unkeje yandenga. Andina muliecho ni lafutandika na nokutera na umungariza mani aho kumwanya ugu. Ati siniyo mremerezi wa ankore na wabo kutereze rugambo rukorera kurondeka. Wengi kwa abantu kisha aho mnonga cyashiro kumanya ngo baraba. Haliyo bakurepile niba wale kuba abo kugira ngo Kristo we afera abo kugira ngo Kristo icamuyiro mu iguru tukamureka munsi nta kwikora abo kurokora none uba sobe bwabo cyangwa repre baraba ibo wale kuba kandi kuruyi no kirema kandi yecho nyera mutongere kuba abo businge abo businge bijakisha abusingura Ingenda kunyongere mwamurikire bamwe umbebembezi b'ikabaryaha abebembezi b'ubutegetsi n'ingashi abutumanya mwabebembezi b'iturensi abo kubana bono barabibija kushabagije uburyo mukoro bwo kushaba onanturagirwa kubakira bamurabeka kwija ubundi kubahereza n'izindaro abo kuba bababinjuho uburyo waza kugira ngo agange kandi nubako habona ushobora turumu ntabwo yisho mu nchiza bemezi biko bajure abantu abo babarebe kandi asimba abamegi yo kubaho binji etombore binji otuma bane baza kupata lero wamejikana n'abagamba nibyo twongera kuchenga kurungi mnonga mwemfina abona lero Dr. Robert Rukari Mwesuma MP wechangechi ikuru ndale chano sikite kumdako ni sausi Ngana mwali mwelemezo wa site. Jine Honorable Mwishe Francis MP Witu Uwezu. Jine site meya Omwan Robert Kacheles. Etara kanda ati mrayetana saidunera. Jino mwani Edison Mshale Oni Deputy Mayor Ababa Ranos Division. Maya ni nomutambye bamisho mukaba ni maya ngabingi ngira kwakira Mr. Daniel Remba awajaha kwakira mchara Evelyn Mama Maria ndio kwakira nyendangu nyakire Sister Grace Mshastri ya General wa Redo Guru Council umwasha wanawaha unataka wanjurire munchirize ngarike manjuru mulingo komtano Father Didas Kasapuri gana mukuru wa Uganda Makazi kando wawa aikulireke kanisa zarge changecho nyenda manjurire umanu Trump repore chairman wa Parish Council wa Uganda Makazi awaliyaha ani ngarike manjurire Mr. Karema Ronald Secretary for Finance Mbarasite Migomena abo kwati kubasa kwanjura buyomwe kandi kwaba nyamena imana yifaranga kandi nchiyo muntu ndikamire banga kumba banyomena abo echo haba jwanji kandi myecho nyenda hato mulingo ugu nyakire owajwekera mukuru wa Bepsipoti abajiraisi ziyuti ya Mara Reverend Father Dr. Severino Sumugwa Olivika General atiseho ubutumwa aharubaju ungora katoliki barayigana yone zero bamwe ishitwe mu kwitiriza Bishop Sheldon abendezi b'edini abajyaha abendezi ba gavumenti nibo bantu ba Ruhanga mwebare kwija mwebare kutambula na Kristu okuramaga okumutano ayizoberi orwakatano orw'ukwera abantu baza kwebuuza mwe tware babyayireho
kagabire byo kutagenda ku kagabire byo kushasha kagabire byo shagama abuti rurata bakakano rukwera aha kuba ekizo yenda kikizeho ekirisi yatuletire yatumurikire niba bazaruhanga n'urukundo ya ruhanga kero umwarecho reba na hati ubundi nateye imaho dushaka izo bangeri tujirenjura tujiremiyaga tujirenduho zo mbyondo okaruhanga tujirenisasi atujirema bazi ngajataba kashana nakaya karutuka kace abana banje bashikirize echo ekinashikirize nyohereza umwana wanjye umuzungu abo kubacungura ruhango katamugere runga wendi netati twashiraho inzobe ari ruhanga yashurira wense mbabaze akakwereka rukundo ye Kristo akatwereka kusoma makuru marungi aganira n'icyo Yohana mutukutumire kana umushoro kutumire shatu atari umuntu oyine rukundo nkejo iyo kwangiriye amagarage ahabagezwe Kristo ahayamagarage ahabangeliwe akahayamagarage ahabwensi yona ari hanjwe yona tuba Kristo bonka tuba Ibrahim na Israel bonka n'abantu bona bagizwe abajekera edinzora zijaha inganda zora zijaha uyo mumuringo kwe abana bajaha imyete jaha abemeza government bajaha abashija bajaha abakazi bajaha ejo mchoreka ku Kristo no abona abo kwatuna tahamba rango mungu nanga witu ndonda tukube mukwata soko kandi uratugere hamwe nkabara madabi n'amasiko eje rweba kutereza umwakoku umwakwetesimo Bibiliya ekira biritano ndabara n'amasiko tugere hamwe bishike omukama w'umwiguru obukristo obwatira kasokera yageze kuterera nsisi pasika baza kusahamu nyamuramwe eka umwana w'umusharabo uberizo bakufise ebigitu Kristo kafere bigitu nitwe tweharebi tugwanise rogo obustani kasisikeya kumba otwoha na tego bibejo abantu ereba nkabantu makakitu obirimo yitu nkabanyayibanu ya halitweli tukashire abicari service umuzomu tukashire afungo kwijire nshiragezo bazaruhanga nshiraga kureba kunde ya ruhanga we harejo evitanza na ruhanga erijera albogisi bayonjire amwendo akamwibana ngati yibanda ozomucharo chawe ozomuchanga chawe obwisi buchirumu abantu bitagenzi bamwe bitravsa abesko birito ba Uganda bakaturichi obwezo kwire bashomwize bahayo bilisa ebe bigomu zo kugira kutwara amazima abo ndakuretera obusinje Kristo nagira mu muhanda mu mazima no magara kwantu era kikaha magara bagijire rekati abantu bamazima bajamo mazima ngashaka unkamazima ngashya umusinje truth sets us free rekati ende ko bakebyo kwebagalisamu omujini kwebagalisamu munganda kwebagalisamu omugombe byotegeki tweba kutula tigabanya Uganda tweba kutula tigabana batanga nabe ngombe bindi etadi kigombe shikwebembera nabo twaherezo bwebabo abantu bakunda ebihanjwe bindi byona tulinde byo mpangwa turebe biterane nerra turebe temure turebe ihunga ebyona nibyo kandi ko abantu turebe kubireberera ngarako yakironga hogo omukanga terezo benje akaterezo ubushoborozi turebere ebihanjwe byona turebere byo mpangwa nyine kandi abo kafire kaje kushobora bekabeka gahacho bakatare abashuruzi bamwe barundane birofa byona bavyereza polisi gashobo byo gutuma ibyo byo kurinda amagara y'abantu nabyakira nashukura omuzirani za kugenda injira zo turwanisa ebihango bya ruhanga kandi turetse kushara nemanja turetse kwereka no bukumu nakakozireki nakanatwazati oyembagweze kumezi ishatu iyo zirozoroke hiyo twera twegera hachuwa ebitu byanje
tugendere umagara y'abana b'amahanga tuzoje na Kristo turare kumwe shemerwa mu ihangeri n'umunsi yona na ruhanga umwiguru ahebwe kitima ekimushemerira ekisima cyo harpatiri tukorkwera okuchabe kiri kare na kare siko na mpenu no kutosha nibero byona amina kama sharifina tuendelee rero tushaka kama ruhanga terezo mushabwe obratinindo mpasi niko agafahamu kajuza kurunji tukagani tubarira mukabana ba ruhanga mukabakora sa Kristo mukama yaberimwe omuchabaro abo ubushobozi wabyona patiri na mwana na mtumwa rukwera ubashume mumwena kandi kubagumeho ati nebero byona amina mugire pasika munji Wabare mnonga omunani jashurana yongayo Mrs. Charity Chubaju ni wabo ni twakira wabare kubanitwe abamenye ya fraternity mwabare mnonga nabuda abentaga amazina ganya panani ndeba abagenti TV West abatayari West aba Revival wabare mnonga aba UBC ababukede kandi kumakurana mwenga kweyongera abayobozi bitwa gavumenti basyamukira babahereze ibabo babindire basigara Father Deusine Kristo Jomwe twongera Inichoro kubyarubashu omukwato omungaro tinikwendeza Easter nunchi nabra mugandre kan Easter ebabera bihorere kuchende no businje shali 10 muzamba kanisa ganyu ongere kwetegereza amakurugizo beri ndetsenderwa charyo hamwe na sande uzoke hamwe na Kristo kama witu agumeni twatandikira kutambura reba abayigana Matters Parish twatandikira ahari Nyamitobora Church kandi abanyamitanga Cathedral batandikira Nyamitanga Cathedral obwe turiyo ntureba turukujaguza orakatano orukwera turukujaguza kandi obwe ntureba Yesu Kristo nabonesibwa ntureba Yesu Kristo nabamuhetse somusharaba nafa kubi naruha something like that ebintu byenna kubirukushasha obwe natufera habwe bibyitu mwena batambura nitwe we want to thank you so much kandi we don't take it for granted kugira ngo mwagenda nitwe abatabasa kugira ngo mije mutambure nitwe batambura nitwe ha TV sure thank you so much nchereka ki nichereko kunda ruhanga nichereko bwa ruhanga nichereko kumanya Yesu Kristo kubomijino w'amagara gawe ebintu kebye namwenu tutakahendire inyendo nkirize tuganireho na bamwe okubare bizoberi okuba kurumanyo mu magara gabo izoba ryo rwa katano rukwera ningashe suru kumanya ka Good Friday bone baramanya bata omagara gabo nakushemerwa nibakwetu amazina nibanyeta ko lishaba Ivrid walibwa Mama Maria nimpurira nishemererwa munonga kutamburuza musharaba kandi rizoba nitugeta Good Friday ninga orwa katano rurunzi turi kurwetero rurunzi no kujyangu niko katungutunga kumukama wicu Yesu Kristo yatucungurireho abwo kuba kubatarafire okwija kwa kabire kutine mugasha erizoba nintura nintambuza musharaba konke rizoba cyandenga natambuza musharaba nitwirira kashozi boma nayijuka bintu bibiri Simono wa kureni na yambari Yesu okwekorera musharaba aho nayijuko musharaba gundiwe nintandika ogo kuronda kastemeya aho nzira ntabantu kubani bamayango musharaba kugumire nabo bambere Simono wa kureni kandi cyantangaza program zaranga tokazimanya kuna mara gwegura gwakura twahona leburukari echo cyayereka ngwa kashozi ninzaka temba ninkabuga ninsima abamahorire na mnonga TV West mutwire ni mutambura nitwe
omumikoro na mnonga omumikoro yitu eyekerezia ninge mikoro yitu yedini ekindi kubashabira no kugira mugumeno omutima ogwe kandi TV West egumeho omulimbarara eyongere no kuhangwa mwebare mnonga konkaye kampendere ninzima abantu bona abatambuzo musharaba edini zona abwo kuba turi bamwe muri Kristo Yesu kuyabira nafa musharaba tine edini yabira ine kabere rukundo ngene mugumena rukundo abanyambarara munkwaze twegoro musharaba tugwiza akashozi boma hari offices za state council mwebare mnonga niwe bare mnonga kandi of course ntunda kusimimwa batambira nitwe omuhanda go musharaba obwene tureba Yesu Kristo nabone sibwande tureba Yesu Kristo ari kubona abone sibwande bamuhete so musharaba namwe nigendo tambire nitwe twenda kuganira ho na bamwe ahaba madini na mnonga twatunga Reverend Father Agabito nawe twenda tuganire nawe atugambire zobe linarchenga atanka Reverend Father kandi Father nakushemera tuya TVC nitwenda tuganireho ahizoba ya Good Friday iwe norumanyo tanka Reverend Father Agabito nizo barunje munonga kandi lyaterweho umutebekanisa yarhanga yo kujunwa kwita akaciciriza wenka karhanga jumunsi kandi atujuni ebyo nebene birabamo twahurra nibamuyakana nibagira ki yo Petero kumuyakana no koreka ngo bitwa abantu no kuteturi abantu barhanga munonga konka umwetu y'abasisi tukashya byona n'utwe turi abikiriza nkayuda nko umwetu yata ntuka twerebya tumurebya wazirata watuferi konka uwe umurimo gwe yagirata yagukiriza kandi twasitwa buhoro twakine kibi no twakugira byito tubikatwita abo kwayirho kugira ki okutuje na buri zoba twaba tugenda tumuhika tumusaba ngo akisasa Reverend Father Agabito obwire nkobu obuturu kureba Yesu nabone sibwa turiyo ntwiriro kuzoka kwa mukama wa Yesu Kristo message yo kuhereza bikiriza Yesu mbwenu nkabikiriza nkayogo okunda kwanje ngwe bigambo ebebi kugira ngo tusasirane tukeyewe manja tutiga kucwera ne manja tureba bagenzi bitu nk'abantu nababeremwa tubagire imbabazi tugeta tubasasire kandi nabo ayi bari nabo tuyohe manja tubagire batsasa muno mugendo rwo kwikiriza tushabirane ranga twereze obusinje ranga twereze umutima murungi twaseguma tumurihi nk'abana be kandi ayitwagume twamushabirana iturebe nk'abana be abino bweremwa yanjagira atsasa ubutumwa bukuru no kusasirana. Thank you so much, Reverend Father Agabito, kandi nawe natwendeza okusasira obwire bw'obuturimo obwire bwa Pasika obwire bwa Easter natwereza message yo kusasira obwo kutekateka ngo akushajize sasira obwo kureba ngo akushobize ahabo kuba mishogar hanga waheza kusasira niwe notekwa kusasirwa nchiriza tuganiraho no guna watugambira hizo bari Good Friday ningashi okutwa abantu tamzo musharaba twatambira rugendo ringwa. By the way, we want to thank God kure twahika hacha iboma turi abahurire so ntwenda kumubuza nawe izoba rya Good Friday narcenga ato magarage ko muntu uri kwitiriza nakushemerwa nebakweta dego kamsibe dane reba kandi urukwenda kuba mbere yawambara site nanjye nashemerwa harnakoru wa Good Friday rubonire kandi twatambuza umusharaba hatuza akasozo boma kandi kikwega mu mbyeshi no kugira ngo harumwe kukundana tukundane buri umwe akunde mugenzi we nkaruhango ko yagirata okuyatukunzire ecya kabiri tugarike tusasirane kutaheze kusasirana rero turi hamwe nabwe hati tuzakuza kutandukana na icyakare na ryari nanisha abantu mbwena otine tumukwatereho buri umwe sharinge na mugenzi we nibwo turashimerwe umukiro kikure kipaha ikitwete cyamazoka ga Kristo mbwene nshaba abantu bambara site mwena ngo mutunge istanungi mu rugo mundu wano mukwatanise muri hamwe nabwanyuma ikitinisa cya ruhanga kirebeke umurumbara site. Thank you so much kandi twasime mbabazi ogona twegesa ngo tusasa ningana tushabo kusasira nawe noreba umuhanda go musharaba ninga shoro akatano rukwera bantu mwe tureba Yesu Kristo kuyabona banesiwe ne bamutera hamusharaba ne bamubamba nafa kubi nito nico tw'abantu ntwejusia urugendo ryarabire mu nitorizo twantu zo mutshanecho nakushemerera nibakweto ninye nakira amazina ndabanyita ahimbisirwe Elias abinjo bari kumanyanke Elias rwakidu
Rwambarra kandi ndio muvuji wa boda boda ni stage ngaha Calvary stage obwahati ya aspiring city mayor aha Bwambarra city ndio mwe ahariabo ahariyo mbija ko simba hantebe yo bwa city mayor aha Bwambarra city Natwenda kumanya izobere rya Good Friday iwe no Rucengota. Izoba rya Good Friday in fact ni shomera Nyamitobora Church of Uganda kandi ho twatandikira okutambara umuhanda gwitu go musharaba mpaka ituje tukiciraha aharuboma ni inkurisi yo buryo mwe wena ayakwasa kuba yari muri yeci ayatwegitaho na buri kimwe cyone umuhanda go musharaba ni manyangu buri kibi cyona echa buryo mwe kikahwera aha musharaba ahabo kuba Yesu noho yaferire akasheshekereshaga nyingi munonga yayogizeho ebibyitu byona bwene kurigari zoba emberambi yona ahabo kuba ninchira kunda ikigambo kikugira ngo yange mberambi ni mangu yona neza kusigara aha musharaba ekibuga cyambara twarabamu twachabira hate byasigara no kugira ngo umbendeze kiro kikuru kirungi echa Easter celebration twantu celebrating okuzoka kwa mukama witu Yesu Kristo hasigara buri yomo we n'abanyambara nimbendeza Easter nungi kandi twatwarigire mutwagire kuzo mu karuru ni mutebwa ku supporting area suru wakidu Rwambarra ahabwa city mayor Barora city mwebale munonga. Thank you so much ornetwe aha mukoro gwerizoba ningashe kire kikure kituru kumanya ko rakatano rukwera obwentujaguza turu kutambuza umuhanda go musharaba twatambira hantu haringwa mnonga obwe turu kureba mukama witi Yesu Kristo nabonesibwa nyikiriza tuganire hona no muhereza warhanga na wobwe ari kutugambira okwa kumanya izoba ryo rwakatano rukwera ningashe kituru kumanya ka Good Friday nakushemera muhereza warhanga amazina yabare munonga ndabati takirwa kandi impereza kisencha of Uganda neshango mburiso wa All Saints Greater Mbarara kirikonare ankora diocese izoberi Good Friday ko kutantushoborwa habagambi b'imiringo mingi nutureto rwakano rukwera koko mboromboro rwakatano rukwera sore koko mboromborombo nizoba ryo busasa abo kuba nizoba ere babambiro mukamo witu Yesu Kristo naye hayo ekigambo kitwebemberize omberebo twentara bumusabite rukwera nekigambo cyokwe hayo kuba ekarabo nekigambo cyo nyankore konka kuba nke kitambo kugira ngo nyowe kamfe rero abasisubona bacire basasirwe nko kutanture bari ababene ba demanding ngo abambwe bakashaba ngo barekurire baraba kandi wabira ryo munyaji nanyage byabandi mwene nkoko mugambo mwe yagamba hatitwe abari kwikerezo muri Yesu Kristo ngo akafa yazuka nitwikereza ngo ebi byitu byona akatubere karabo ekiri kutushunga hati nembabazi kushabo kusasirwa kurabero mu rugo kuzamu isherhanga rero tukasasirwa nambene hati stage nsakurga mutuje bahangirwe bisya twinamagara go mwoyo musya enyoye yitegarirwe busya omunyikereza zitu zone abari kwiterezo mu Yesu Kristo sasirege sabiti eyitereze ebene zahiguriye bisibo ebitwe tuge mu kweche hesantu sasira ntwetisa netushemeza hati tugiye bahangirwe bisya kugerera kimwe kasande izoba ryo kuzoka ntubendeza istanongi kandi na Yesu Kristo gwe kuzokero mu mitima yanyu no magaraganyu mukama bahereza umuji yabale mnonga godo muhereza tintashirwa kandi nasime mbabazi mukama witi Yesu Kristo ngo azocere omagaragitu iwariyo no tureba nshabangu mukama witi Yesu Kristo yaza kuzoka omutima gwo nitekateka wagutebekaniseje ashime kubana haru kuzocera reka tugambe honda nogo muhereza warhanga nawe atugambirizo bariyo rwakatanoru na rucengata nakushemerwa ndabakwetu amazina ni Charity Kibaje kamuhanda abinji oba kumanya kenyonyozi yambara nashemerwa mnonga kwija kwetaba omukutambuzo musharaba naba ekanisa ekaturuke rukwera naba protestants wike hwire mukatureba mukazirwan tukantwirukanga n'abasilamu twirukanzira radio yabo kutunguzira karyabo omu media n'abacyara nitwenda kumanya izobere rya Good Friday nkiwo mwikiriza no rucengota nkanyo mwikiriza nizoba ni Friday rukwera ruhanga katufera ya feri twabasisi kandi twija ku nkitwa basisi koreka ngo twija koga ebe bitu ruhanga kafera shagamaye yatozie ebe bitu hati nito kutukwisha tu celebratinga ebintu biruhanga byatukorire. Okay.
Thank you so much John message kandi yo mchara kibaju nawe natureka ngo rwakatano rukwera n'urukuru munonga ahamagara gitu abikiriza Yesu Kristo kuzuna amagara gitu ahabo kubane tureba okutuwa ijana tutambura Yesu Kristo nabonesibwa nito twayete ko mchanecho Yesu Kristo wire buriya okuyabire na fanda kubinagwa no musharabane bagumuhete sana ruha ebintu nkebe byabire binje nibamubamba nibamutere misumaro mu ngaro mbizere ecurunga cy'amahwandi bakimukomo mutwe so nitwe rizo twantwete ko mchanecho nitwereka ngo nitwe twine bibi Yesu Kristo akafa ahabwe bibyitu konko kufa kazoka nicyo manyisa ngo ruhanga akereka ngo amagara yatozi hebe byitu kandi amagara ntumanyisa ngo twine amagara gataruhaho mwenu inyitiriza tuganireho no mwe kandi uturiyo ntuherera nawe na watugambirizo baryo rwa kataneri oruturu kumanya ka Good Friday na rucengata omagara jenka rukwitiriza obutwa turiyo tutambura yaheka ho musharaba uko nawe yanaenda kwete ko mutshane cyo cyamukama uti Yesu Kristo nawe ubuye naguheka mwe nawe atugambire ubu yabaguhekire ecyamuje magara je ninkachi nakushemerwa amazina omunsi omutuhekere misharaba nyingi emisharaba tugire mu office zitu tuzino mu makagitu tuzino ahituru kukorra omihando uko bwentu wantu basa kwekejo kasho kweko gwa ruhanga tambura nawe atkorire bintu bingi munonga ibyo kutangaza ntubimanya mwesho kumuhekeraho musharaba ukamukwatiraho nikikuru munonga konkana no kwebunduka okwekora umuntu waburijo Yesu akari umwana wa ruhanga akabatine enju umwana wa ruhanga atine hatura akatine motoka zamani nkezinkureba akatine bitinisa n'abakuminka binkureba ko akari umwana wa ruhanga akecehesa ruhanga yamutungura nikitweje sitwe nkabebembezi mutokwetaga kurubata higuri yabandi kugira ngo abantu bari sinisa cyawe tokwetaga kugira ngo oyibita ko gire ringi ryona bamanye ngo ine kitinisa no yetaga kwebunduka rero ruhanga akakutungura konka nekikuru munonga neco kugira ngo Yesu akasingo mushango kandi atagwine ombihomo byo kureba bitwetorire ubani nyamushekera ubani nece cyaha mugorani ubani uruzira harimo abantu bingi abaryo mbihome konga batine mishango nabwo cyo tubashabire ngo aba baryoko batine mishango ruhanga bagerere mbabazi abagerero muhanda baragomba bihome bagaruko muri itwe twena twereze hamwe nk'abandi bantu rero izina rya ruhanga rihebwe kitinza message yo kutereza ubwire bwa Istop honorable kandi yatereze bwamba birunje minonga kandi obwe ari kutugambira ngo urwa katano rutwatuhetere misharaba bantu mu byo mwaino misharaba gwo gwahekiro butwantwija nijani bagambira ntu byo mwaino misharaba gwe omurugendo rutwabantu tambura byo mwaino misharaba gwe obo misharaba gwe kayawe obo misharaba gw'abana obo misharaba hamurimo gwawe buryomwe ayino misharaba gwe mbene rizo butwaturiyo mu rugendo ntutambira nturuganya mitiyobora mpaka ntwijaho muri Boma Grounds I am telling you byomwe ko wabano bohetiro gwawe hine cyuwijano shabarahanga hine cyuwijano gambira mukamarahanga wawe ebintu bitari bimwe na bimwe obwo turukweteko mu kishani kiriya obwo turukureba Yesu Kristo ndawe nabambwa hamusharaba bamutere misumari nibamujweke kirunga konkecho nitwegesa kinitwegese bintu bingi munonga ahabwo kubasa kureba ngo tuwabantu eteko mu kishani cyeca mukama Yesu Kristo netubantu garka hansi kandi Yesu Kristo akagaruka hansi yikiriza kutufera atinde kacokore kona atinde katokore kona konkaba mubamba ahabwe bibyitu nyicereza tugambeho na nomwogu kandi nawe abase kutugambira izo baryo rwa katanoru na rumanyata izo barya Good Friday na rumanyata nka honorable ntwenda tumanye nawe Good Friday kwari kugicenga nakushomera honorable kandi tuyanjurire utugambira hizobere amazina ndi mwesi Robert Rekari twijaha aha Good Friday twija kwekora umuhanda g'umusharaba kandi okwijuka okufa kwa Yesu Kristo obambamba musharaba nyonko mwebembezi mwambara State North member wa parliament kandi umukuru w'akakiko k'obushubuzi umwenare mu Uganda yona nashemerwa munonga itinashanga mu mbara State ahabwo kuba twatwinaha Bishop Sheldon twinaha umujwecerwa wa Archbishop Lambert ncoreka mu mbara State ebintu byo kwangana byo butekereza no mu madini tukabitenyima kandi abebembezi nkaba tubashemerwamo aho kuba niboreka abandi abahansa bakubakuratera ngo turu bamwe kandi ibi nibigenderwa bya NRM ibyo kukundana ibyo kwihamwe inganda okwihamwe dini ubwangani ahabwe dini kandi nyenda kuhendera ni nyebaza
tureke kugira ngo turyaha nahabwitu nabwo amangamukamo ninyoha rikari kushanga ngundya abandi bataro so itwabija aha muhanda gumusharabaha nshimerwa munonga ntwebaza Ruhanga kandi nimwe abaryoka bakutureba aha Rutambi nyenda kubamanyisa ngo ombero bukuru nkebi twantishemerwa ntwijuka okufa kwa Yesu aha abantu abemtemanudi abafutekateka bindi hari ikintu kibakweta neighborhood watch reba mugenzi wawe mutahi wawe neighbor wawe kwako nakorevi umanyise polisi kwenda mutakatunga butandu kandi turi kujaguza omu stage mwe bari munonga nabigamba habwa Ruhanga n'abanyambara twena. Thank you so much Kandogwen Honorable Rukari ntwenda kusima mnonga iwahi watandikira nitwe reba twatandikira Nyamitobora Church kandi twargayo twijana tutambura mpora umurgendo umuhanda gumsharaba twahika hakashozi boma grounds twayeteraniraho nabengize zindi nkaba Church of Uganda kandi babembire Bishop wabo Sheldon Mwesgwa kandi nanabaha Cathedral Nyamitanga nabo bija kandi babembire Reverend Father Chikondo kandi ntwenda kusima mnonga iwo wishani itwe omurgendoru yijuka ngo turi omurgendo konko urugendo rworumu ogumo ino kumanya ngo ino kwitiriza wabo tine kwitiriza urugendo rwawe ndibari ne mwesibo so urugendo rwo no tambira gumo ino kwitiriza urukumanya oti omwiguru nhondiza bitobo twabantu kore birungi izo twantuja kuzerwa katano rukwera kandi ntuzaguza okubona abanesi bako mukama uti Yesu Kristo watambira nitwe ntwakusima kandi wabo ine Claire yebare mnonga okuguma nitwe aha TV West.